Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. UMLE jong pentor crowd ba Alexander Elhek. Ubulong ru menteri ke sarkar jala. Ulo ang bagajinglang long song jong refugee rehabilitation colony. Harenja kadailing ba kajingyo residential certificate na ka RR Colony Welfare Society. Hakajing kare bigala patay kubor hak shitarik nailur arja apulai. Uba hek ula kamru babun ki balayo ya no objection certificate and they na ki shem yakata omlaman ongi ai. And they have a jing skutu jong malong long song hakani colony u habanyo ya sarna na ka RR Colony Welfare Society. RR Colony gadon ka RR Colony Welfare Society. Di manta mga lada nga ong ngakwa nga residential certificate ngalipan ng residential certificate juga. Ngalipan na RR Colony Welfare Society dengan pandang ngadi nong song jong ka RR Colony. Kada marba ka district hi ka itu petang ya ki darbar shnong. Ki traditional institutions. Kami tu tengim nali kata timla man penbor buni turu. Denam den. Ibu pun beliau ki basim NOC ki sim nak ki ngamti bisim nang no tambah ka kajing sutu ka junga hi ba ki lana dai ki nong sno mga nong sno na sim ben na po ara ko welfare society hi daga bata ka jurut kam junga po ka sno ka jaga mga ngasa kata te gaga ngamla mano kata mga dai dem te ka hap kam hap po ka darbar sno junga jakat ko mo sutu junga mencuak la de terwai la dia benong ki dong song ki hap po darbar pling kim tre mar ki om ki de ki refugee colony hadian kata la ong mendan berkerja ru ki om kim tre kat mujung yo so jo naki te maki gile chino kat don la jong welfare society banyada la jong kinong song sno anu ma sab chino ta intara li sim ne ra bo gasa apo arar kuling li sim no gorfling na nga si no nga meni nong song sno jong arar kuling kuno mon pan no gorfling apa ni ha ba itu to makin tre puriang ya ka na magi sim ya ka daga lahum daga goy lagi jongi yu tigi hadon laga jong welfare society kinle hadon laga jong welfare society kumadon ke jalur welfare society kuno kuno mitu ya ka Auckland welfare society gadot Biber Road welfare society gadot ke Kenches Stress mentah sala ada basna musya gadon ke welfare society be kita laga jong welfare society negeri nong sustong em jong megalia negeri nong sustong megalia tadi kita ngaji syah kana jiksya yang di nomor satu jong RR Colony, ngahapsim resident certificate ru na ka welfare society jong RR Colony. Welni kidon ka welfare society. Kidon president, kidon ki secretary, kidon ki treasurer, kidon ki members jong ka RR Colony Welfare Society. So they also run the locality. I'm also one of the residents of RR Colony. Suppose now I am the resident of RR Colony. From where I'll go and get my residential certificate, I have to ask from welfare society only. To anybody who's residing in the RR Colony, having the residence there, if they want to go to shift to other places, they have to take the transfer certificate from the place where the destinations of your locality.